Pa gdje ste bili do sada? Pa gdje ste bili ti kaj kace? Jeste ko krizmalini sve ste jebot. Gdje ste bili do sada? Vidi onoga tamo. Pa šta ste radili? Martina, gdje snimaj malo? Martina, gdje snimaj malo, aj? Snimaj. Tako. Šta će ti jakne? Tetka malo snimaj tetka malo. Pa gdje si bili jebote? Evo tu sad dolazi ja. Met. Idemo, ajde. A vidi da propada. Vidi da propada. Marijan, ajde. Pa gdje si bio, moj mit? Ajde pripremi šta hoćeš. Evo gotovo. Ajde. Dođi kod mene donesi, jesi čuo? A znaš da se ja htio uzet kobasice malo. Ne smijem ovo Gdje? Ne smijem. Gdje? Ne smijem. Gdje kobasice? A tu kod drva je dolje u Vinku. Pa ću ja ići u Vinku, ti uzima kobasu. Daj, spremim mu nešto. A to meni čovjek radi. To ti juče trebao, ajde. A ne smijem. 5 minuta i ja je odo. Ajde, nemoj me jebati. Ajde, Marijane. 5 minuta ne mogu da pušim. Ajde. Aki! Idi kod Miteka malo snima, ajde. Lili! Čekaj da otvori. Lili! Gdje smrdiš? Nemoj me. Ajde, Čekaj da me slikaš kod šta si cvijeća. kupio? A svašta ima mi cvijet. Svašta. Čekaj da me slikaš Je kod trudna, Lili? Nije pa rodila je. Pa nisi vidjela. Gdje su? Pa tamo unutra. Pa rodila je. A vama je slika kod cvijeća. Hoću lijep A svijet. mene i Likić, odande. Odande me. Liki! Odande, možeš ne, Da. Liki, dođi. Pa ja snimam! Odande tako. Bravo! Dedo Mičeka. Pa ja